lekgolo na ba lebe banka molao matsong a bona hore ba ye dikolong ba kwale dikolo e le gona go ipelaetsa ka taba e nang motlakase ga re tlo le motlakase mme re a sokola ke Mzansi Boys Uncut and Yo, khala o sa thole mabona. A kgono a ena o se. A kgono hlapa ka metsi a batla. Hai, o botala. Hai, khotsi. Ye masipala etse plan mntana. ka strike se le ni go watch ka go O ka tshwa ba le bana itsela tse. Ba na itsela tse. le ntse mohwanto latla le hopa go thola eng from ketso le entseng ntho Hopa go thola Better future. It's better future motlakase. Re ya sekolo go tutubana. Mona mfethu. Better future. Sakolo ke na mabone. Go se. Tsa pa ka metsi a batang. A kgolo le tsa nne. Re be ya metsi ka poto a mala moholo. Ba o thuse ntate wa ka teng. Le ka mama bone fela ka Mzansi Boys, as you can see, the school is not to and it means process is today sale o se because bana ba le ba fihla bona ba ipelaetsa ka taba ya Eskom le electricity le ha re tlo hola jara o tlo holla di generator go bolelang gore electricity tse le seng ba bana mme bana ba se go etsa ntho tsa sekolo mme ba kitetse ba nka boikgato ba hore ba tla ba tlo kwala sekolo se sena sa ditotimo sena se re se bonang ka mokgwa wa o ipelaetsa ka taba ya go hloka motlakase ke sa wena re le Mzansi Boys Uncut and